Sad ću da nekako pokušam fokusirati šta je moja ideja napravila od mene i Bilan kao brenda, kroz što sam na neki način sebi isto pokazao da mogu, šta mogu, koliko mogu i koliko želim to da nastavim. Znači, 98. 99. imam već jak medij crtanja, apsolutno svega. Uvijek sam se bavio nekim futurizmom, valjda zato što sam vidio Stanley Kubricka i George Campertera premlad. Možda je ostalo neke traume na mene. Pokušaj 3D-a. Bavio sam se i grafitima. Ovo je dugo stajalo kod Boka, kod Fisa. Oslobađanje uma. Malo sam se bavio svojom tematikom kako želim ja da oslobodim se od stalnog kalupa svega toga. To su neke skice. I ja sam sebi rekao, dobro, ja sam prekucao to nekako, ja sam bio prezadovoljan, ali sam dostigao vrh toga i jednostavno nisam više znao šta da radim, a niti je država znala šta od mene šta sa mnom da uradi po tom pitanju. I onda sam, pao ovo ne pije vode i nastavio tražiti medije kojim želim da se izrazim. Ja sam jako brzo shvatio da mogu muzički da se izražavam isto onako kako se slikovno izražavam. I da mi nije nikakav problem nastaviti, iako sam ostavio crtanje, da mi nije nikakav problem nastaviti da koristim totalno iste crteže, ali u obliku muzike i zvuka. U 1998. 1999. dolazi do te tehnogroznice, dešava se velika tehnogroznica, svi su sretni, do pojava elektronske muzike u najboljem svjetlu, nekako ipak stižemo taj ostatak svijeta na neki moment tu i ja se počinjem baviti produkcijom, znači upoznajem neki svoj par prvih programa i instant sam totalno nakačen, želim da s tim bavim. Dajem sebi jedno super umjetničko ime DJ Toxic. I ljudi me u srednjoj gledaju s nevjericom. Šta? Ja kažem, pa imam DJ Toxic, crtam to ja na teci, to sve. I krene to interesovanje manijakalno, znači ostavio sam već vam sa strane crtanje, imam medij, počinjem se izražavati. Napravim svoje prve mikseve, koristit ću ovaj program koji zove Rebirth. To je jedan jednostavan program kojim se može napraviti cijela traka. Ja otkrijem par nekih prednosti tog programa da se on može i uživo koristiti, kao uživo da sviram, ne samo kao DJ koji vrti gotove trake, već da i uživo konstruiše, naravno, na partiju. I krenem snimati svoje mikseve na kasete i nosim kasete na radio stanice i oni kreću vrtiti i nekako postanem jedan od najmlađih live act DJ-eva u svoje vrijeme. Do 2001. napravio sam 300 tehno stvari, ali nismo imali izdavačku, nismo imali labela, ja nisam znao ni poslovati, nisam znao ni kome se obratiti i mnogo ljudi u svoje vrijeme su samo gledali svoje ciljeve u svojim DJ karijerama i gažama. Ja sam svirao doslovno na svim tim partijima i besplatno i sve, ja sam samo volio da sviram, ali to je nekako bilo za mene, ne znam, samo prolazna faza izgleda, zato što sam brzo izgubio interes. I onda sam se okrenuo hip-hopu. Hip-hop kreće do mjere da počinjem praviti instrumentale i prodavati im i drugim izvođačima. I kažem, ja ću napraviti svoj studio. Moje instrumentale u stvari dođu do Ede majke, koji im se javi i kaže, ovo je drugačije od ovog što mi drugi šalju. Ja opet kontam kako drugačije. On kaže, pa eto ima nešto interesantno, tvrdo je to, što drugačije zvuči u svim tim mojim instrumentalama. I on to kaže kao, ima taj neki londonski zvuk na koji on u svoje vrijeme bio lud za tim i htio da realizuje, ali nije imao s kim. I ja kažem, pa hajmo raditi, hajde da ti radim za album. I taj dogovor legne jednostavno tako, nije odakle. I to je bio moj, znači,
to je bilo moje prvi 5-6 instrumentala, 4-5 instrumentala za Edin album, Stigo Čumur, koji je bio jedan od neviđenih mojih uspjeha u to vrijeme. Bio sam jako, jako ponosan i dan danas sam jako ponosan na taj album. Nakon Stigo Čumur albuma, dešava se nekako tu u procesu od početka pravljenja instrumentala i za vrijeme, ja sam imao gadnih problema sa srednjom školom, zato što se više meni edukacija ta apsolutno nije sviđala, za razliku od onog što sam ja želio da naučim. Ja krećem, znači, skidati sve živo, tehnike miksanja, produkcija, sve te knjige na koje sam mogao naletiti na internetu i počinjem se samo educirati kući. Znači, ja sam tu odlučio, škola ne može funkcionirati, spauzirat ću je dok ne završim ovo svoje. I tako je to išlo. Ovo je već početak moje nauke. Znači, nakon tog jednog albuma imam moment gdje želim da se bavim malo zvukom. Ovo je difuzor apsorber. Ovo sprječava da u određenoj prostoriji imamo eho. Ja sam skontao, meni ovo treba u prostoriji, da ja nemam eho, ja ne želim da mi se to dešava. Ja počnem proučavati i počnem napraviti svoj difuzor koji bi inače koštao neke rigorozne pare. I krenem to, znači, postavljati u svojoj sobi. Počnem tretirati svaku ravnu površinu u sobi. Zašto? Zato što svaka ravna površina u sobi pravi refleksije zvuka koje smetaju da producent radi. 2001. u isto vrijeme kad sam ja to bacio techno i vratio se na hip-hop, počinju se dešavati neki parti koje nikad prije nisam vidio i jako me puno zaintrigiraju, zato što su jako futuristični po pitanju zvuka. Ja sam, ako ste vidjeli ove skice i to, ja se uvijek bavim, znači, nekim tim futurističkim temama, ja sam obožavalac science fictiona u svakoj mogućoj dozi. I meni se svidi ta muzika koju sam čuo. Znači, tu muziku je donio u Sarajevo crew koji se zove Kontra. Kontra Drum and Bass Crew, čiji je osnivač Aldin i Slow, a.k.a. MPJ Slow. Upoznajem njega kroz te silne partije paralelno koje se dešavaju. I dešava se da se on počinje baviti sound dizajnom. Jedan prijatelj njegov, a.k.a. Dražen Bošnjak, ima jednu firmu koja se zove Q Department, koja se nalazi u New Yorku. I zajedno nekako kroz slovenu priču ja upadam u taj freelance sound dizajna. To je dizajn za reklame, za filmove. Mislim, sound dizajn je ta umjetnost koja me generalno počinje pravo fascinirati zbog toga što ne pristupamo više zvuku kao, ne znam, nekoj cjelini, već se bavimo sitnim detaljima, onim stvarima koji ljudi kad gledaju film ne mogu jednostavno, ne misle o tim stvarima. A to je kad dobijemo njem film, treba nalijepiti ovaj zvuk, zvuk trljanja ruku i to. To je nečiji posao. Prije nego što film izađe, to je hiljade i hiljade malih zvukića koje treba poslagati, koje jedan inženjer poslaže da taj medij bude kompletan. To nije samo ono snimanje. Neko ne može snimiti Transformersa jer ne postoji. Treba ga izmisliti zvučno. Isto tako kako ga treba izmisliti vizualno. Ova scena ugrubo sadrži, ja mislim, ne baš puno, ja mislim ovako jedno
200-tinjak, 300-tinjak zvukova. Svaki posebno složen da bi dobili taj finalni produkt nečega što se stvarno tu zvučno dešava. To je zadatak sound dizajna. Ovo je kamena priča koja je završila na SFF-u od braći Durmišević, rađen za prime time. Bacili su mi video od 6-7 minuta u žive ruke i rekli imaš mjesec dana, ja sam se totalno isprepadao jer treba mi napraviti, iskomponovati muziku i isto tako odraditi zvuk. Viteščić koji iskakuće okolo, njegove zvukove sam dobio iz kuhinje, to je Escajk samo, koji sam, znači, prateći scenu valjao po ruci. Preglasno. Iskra. I love it. I love this. Sudjelovao sam u kreaciji identiteta telefona Droid od Motorola, koji su tražili da njihov identitet ima taj glas koji govori Droid. Ja sam imao sreću da dobijem taj zadatak. Poslali su referencu, ja sam rekao, aha, dobro, držat ću se ove reference, spektralno. Ima jedna stvar koju sam naučio od grčkog kompozitora, muzičkog teoretičara i arhitekte Janis Xenakisa, koji je pribjegao u Francusku. To je jedan legendaran čovjek. A on je napravio jedan sistem koji se zove UPIK, da čovjek sa tabletom i olovkom, koji je povezan sa kompjuterom, nacrta na jednoj određenoj tabeli visinski i po dužini zvuk. I da je to moguće reproducirati, da je sliku moguće pretvoriti u zvuk i obrnuto. I krenula su ta vladavina te moderne ideologije. Ali nije puno ljudi koristilo to zato što je na neki način bilo jako čudna strana cijelog tog zvučnog istraživanja. Imamo par ljudi koji su to možda u komercijalne svrhe, ali koji su opet koristili, kao što je Apex Twin. Mene je to dovoljno fasciniralo, ja isto obožavam Apex Twina. Ja sam isto počeo da istražujem i to sam koristio za analizu referencije koji su oni meni poslali za kreaciju tog glasa Droid. Finalni produkt je, moj glas se nalazi na svakom telefonu Droid od Motorola. In a world of fluff, it stood for substance, choosing power over pretty and performance over hype. To je bio taj Droid. I krene to nekako rapidno u pravcu, pa malo i na domaćoj sceni.
Dešava se Fama Collection, virtualni muzej preživljavanja, vođen od strane Suade Kapić. Evo još jedan dokaz težine nivoa obrade tog sound dizajna u cijelom poslu. Evo, na primjer, Fama Collection, gdje se bavimo tim kockama, čiji je 3D mapping bio prezentiran ispred skate parka. Kad dobijemo ovakav projekat, ovo je jako puno odriješeni ruku za sound dizajnera, zato što možemo konstruisati cijelu priču, vizualnu kocke, na način na koji mi mislimo da treba. Najteži dio posla. Ovdje se nalaze 192 kocke koje sam trebao zvučno propraviti. Na jednoj strani 81, na drugoj strani 64, na trećoj 47, uključujući strane kocki koje dijele. Znači svaka ta trebala je da dobije svoj zvukić da bi to bilo vjerodostojno gledalcu. Plus kocke koje su u početku izgradnje tamo negdje u zadnjem planu. To je težina, na primjer, zadatka u određenim sound design poslovima. I sve ovo usput me dovodi do te finalne odluke u 2008. A to je definitivno drum and bass. Zašto? Zato što zvuči i zato što je njegov posao iscrpan onoliko koliko je u dizajnu zvuka, u ovom malom u obsesiji detalju, u posvećenosti koliko treba nešto da bude arhitekturalno kompleksno. I to se dešava u drum and bassu. Drum and bass je jedan taj medij koji je pravo ekstremno, za razliku od drugih žanrova, ekstremno je teško ga je praviti, zato što u jednoj pjesmi, na primjer, dešava se da imam isto tako koliko i za ovakvu neku reklamu, imam 300 zvukova koji svi moraju živjeti u nekoj simbiozi, da ne ide u crveno, da ne zakucava, da je to slušljivo, da to ima smisla. Kako dovesti 300 zvukova u smisao je nauka za sebe. I krenem se baviti tom produkcijom. Imam punu podršku već tad ljudi koji su me primili u svoj crew. Imam punu podršku Kontre, Soa i Aldeše i ostali ljudi. I tako nekako kreće iz svega toga moja najozbiljnija finalna karijera kojom ću se baviti. Prvu ploču izdam za Brit 12 Inches. To je londonska izdavačka kuća koja je odmah prepoznala da postoji neki dobar zvuk koji oni ne posjeduju i to je njima odmah automatski interesantno. I ne znam, tako, tom pločom krene jedna velika lavina i MySpace-om, stvarno, koji je fantastičan medij bio tad za upoznavanje producenata između sebe. Nismo imali Facebook, imali smo MySpace. Ja sam sad imam internacionalnu diskografiju, izdavao sam u Britaniji, Holandiji, Njemačkoj, Belgiji. Kreću partiji, dešava se puno partija, opet se javlja Edo Majka, kaže, jesi još u hip-hopu, kaže, ajmo raditi i napravimo ovaj Štrajk mozga, album koji je isto itekako dobar uspjeh, zato što sam uspio zadržati svoj identitet nekako tim zvukovima koje proizvodim, a Menart, izdavačka kuća iz Hrvatske, im dala totalno odriješene ruke, rekla je sve će biti u redu. I onda sam ja rekao, pa evo imam ove instrumentale, tako je krenulo. To je bio proces od vjerovatno godinu dana s Edom Majkom. I u cijelom timu je uletio Filip Filković, Filac, koji je fantastičan vizionar po pitanju futurističkih videa, na čemu ste mogli vidjeti po videu Panika, po videu Facebook. Ja mislim da sam trenutno zakružio tu neku biografiju
šta ja to sve radim? Najbolji selektor je moj DJ, ovakve selekcije nema niđe. Ovaj sistem je rado viđen, na gospodin koji vrti to je moj DJ, hey! Ajde, studentario! Panika, medijska je gimnastika, bacaju sumnju, to je taktika, svaka ideja ima radnika, pa kažem Facebook nije oteo jarane, raja hoće mrežu, ne mora bit ni hrane. Kad završe sa poslom trče kući na ekrane, da se podijele na nacije i partizane. Internet mu oteo jarane. Duboko udahnem i pišem kasno u noć, kako je počela priča, kako se jednom će proć, kako se jednom će doći na svoje mjesto, jer moje mjesto ja brate volim vječno. Bienvenue to the Connect Show. To je okvirno zašto treba istrajati u svojoj ideji. Zato što je jednostavno neoboriva ako je čovjek dovoljno uporan na njoj. Time ću, ja mislim, da završim šta je snaga ideje.